Timu loitunga itomanarei Eswamak ijanakinete kotoma Apugan ai modarita tenu kangin luitoporeti degei nepepeka police kesi amear korimanda toma otuja lokal Luzira itoronta ilu kanua ipoke Eswamak ai nyamero pitlo Apugan ibore kabue ya watuani artoma Apugan na bola na edolite namba bilioni na kesa kanyaluni merenenda bon itoronita ilu dabobo kanu amoromori ya pesina Apugan chamsana akoko nepepeka ai jala somu kechena bait ke jangunda kapotu itepegatangun kitwogo kesi bian kotoma dieket na itijere chamsana ko jena no ikedalunga ukwape the anti-corruption court kotoma na kasero karaite ni edumuni ebedi ya kartosilu epoti aterekin nepepeke da itepesino na ilangirnoi ai murarite karitom na ngonlo awenio kanua ya unatuaniar kotoma Apugan aina petano ingitanar kanua ngicho na musago kalo kesta downi ido ilipita ido kwa na parani bon na epupere musago lo kanua itolo muna jenanut.